Poštovani gledalci, dobroveče. Šta god da je tome razlog, Bosni i Hercegovini izgleda ove godine predstoji veliko političko spremanje. Neki to veliko spremanje nazivaju i raspakivanjem Dejtonskog paketa, posle kojeg bi sadašnja bosanska formula dva entiteta, tri naroda, mogla možda da se promeni u novu, tri naroda, četiri teritorijalne jedinice. Ali kako god da se završi ta priča sa možda prekrajanjem unutrašnjih granica u Bosni i Hercegovini, jedno je gotovo sasvim izvesno. Srbi iz Republike Srpske i dalje će govoriti da žele da žive u Republici Srpskoj. Bošnjaci iz dela federacija i dalje će govoriti da je moguće samo jedinstvena i celovita Bosna i Hercegovina, a Hrvati iz Hercegovine i Posavine i dalje će u džepu nositi uglavnom hrvatske pasoše. O svemu tome razgovaramo večeras sa našim gostom, premijerom Republike Srpske, gospodinom Miloradom Dodikom. Dobroveče. Dobroveče vama i gledalci. Gospodine Dodik, pošto ste sa Sulejmanom Tihićem sa bošnjačke strane i gospodinom Čovićem sa hrvatske strane glavni akter ovih novih pregovora o, kako neki kažu, i menjanju unutrašnjih granica u Bosni, recite nam pre svega zašto se baš sada ušlo u taj posao? Dejtonski sporazum koji je uspostavio Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i dao suverenost tri konstitutivna naroda. U proteklom vremenu je bitno skrnavljen raznim naporima, prije svega međunarodne zajednice, koja je pod plaštom provođenja duha Dejtona izvršila gotovo reviziju samog Dejtona. Svem ovim bazičnim stvarima. To je ohrabrilo jedan broj ljudi koji su na različitim stranama različito očekivali. Upravo ovako kako ste vi rekli u uvodu, Srbija i Republika Srpska apsolutno su na pozicijama odbrane teritorijalnog integriteta i onoga što je politički subjektivitet Republike Srpske. Bošnjaci uporno žele da pokažu da je samo centralizovana, cjelovita, bez entiteta Bosna i Hercegovina moguća u budućnosti, a opet Hrvati frustrirani situacijom da su u Vašingtonskom sporazumu prije Dejtona veoma loše prošli, a u Dejtonu izgubili pravo na teritorijalno organizovanje, a kasnije, naravno, kroz odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine izgubili mogućnost da pariraju bošnjačkom političkom etablišmentu. Svi su u nastojanju želji da sa različitih pozicija traže rješenje određenih pitanja. Nama u Republici Srpskoj je Dejtonski sporazum sasvim dobar okvir za našu egzistenciju. A ovo njegovo raspakivanje sada, kako se to govori? Ne, ono nije raspakivanje. Radi se o tome, baš u onom dijelu kako mi to razumijemo. Dakle, Republika Srpska, teritorijalno i politički nedirnuta, je apsolutni osnov bilo kakvih mogućih kasnijih razgovora, pa i ovih koji su imali ranije. Apsolutno i Sulejmanu Tihiću i gospodinu Čoviću bilo jasno da Republika Srpska ne može da bude dovedena u pitanje i da se može razgovarati samo u određenim prekomponovanju u samoj federaciji. To je na kraju njihov određeni dogovor, protiv koga ja i da hoću ne mogu da imam ništa. U svakom slučaju, dakle, krenulo se sa nekom razgovorom o tome, ali definitivnih dogovora nema. Ono što mi mislimo i što smo jasno rekli, mi mislimo da Bosna i Hercegovina, ako ide u ustavne aranžmane, a mi ne moramo da u njima učestvujemo, jer mislimo da je i ovako u redu, može da se na kraju održi isključivo kao savez država u Bosni i Hercegovini i da se baš tako zove Savez država Bosne i Hercegovine, čije bi sastavu bile federalne države, koje bi imale svoj državni subjektivitet i sva prava iz toga proizilaze. Više federalno nego sada? Daleko više konfederalnog statusa nego federalnog, ali u svakom slučaju mi vidimo da to jedino tako može da ide. Time bi očuvali neki okvir koji još uvijek stranci pokušavaju da održe, koji se zove Bosna i Hercegovina, a s druge strane mi ojačali i ostvarili naš cilj, a to je svakim danom sve jača i moćnija Republika Srpska. I mi smo to radili svo ovo vrijeme. Prekinuli smo jedan atak koji je sama međunarodna zajednica pokušala zadnji udar na Republiku Srpsku da izvrši, to je reforma policije. Kada smo se tome suprotstavili i kada smo čuvali institucionalno poziciju policije Republike Srpske, stvari su mogle da idu dalje. One mogu da, dakle, idu dalje. Samo pod uslovom jasno pozicionirane i opšte prihvaćene Republike Srpske možemo da ostanemo u određenom savezu
kroz neke nove ustavne promjene. Inače, Dejtonski sporazum je taj koji ostaje na snazi. No sada je uglavnom međunarodna zajednica terala sve vas koji tamo živite da uđete u neke ustavne promjene, neku kozmetiku Dejtona, manje ili više ozbiljnu. Gledano ovako sa strane, nije izgledalo sada da ni Brisel ni Vašington insistiraju na ovom poslu. Da, to je tačno. Ustavne promjene nisu uslov ni evropskih integracija, bar za sada, niti bilo kakve uslov za, recimo, prestanak rada OHR. Ono što je nama bilo važno u Republici Srpskoj, da se približimo trenutku kada će se ukinuti OHR kao institucija i visoki predstavnik. Tamo su nam postavili nekoliko uslova i ciljeva i ostalo je da se izvrši nekoliko tih stvari koje su bile vezane za status Brčkog distrikta i za status imovine u Bosni i Hercegovini. I pored toga, međunarodna zajednica zadržava pravo da procijeni da li je politička situacija stabilna da bi ona mogla da ode. Pošto su mi zainteresovani da se ta pitanja riješe i da se konačno riješimo protektorata, koji je možda na početku i donosio neke dobre stvari samoj Bosni i Hercegovini pri čitavoj regiji, sada je potpuno neodrživo da u procesu evropske integracije imate situaciju da vam za jednim stolom s jedne strane sjede stranci, a sa druge sjede stranci razgovaraju o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva to nije evropska praksa. Zato je bilo potrebno da uđemo u te razgovore. I naravno i oni koji su željeli da to razgovaraju s druge strane, oni su postavili temu koja se zove ustavno pitanje. I mislim da gotovo ukoliko ne bude realizacija ovog o čem sam ja govorio, a ja sam tako i razumio, gospodin Tihić i gospodin Čović su ranije u razgovoru prihvatili da se federacija podijeli na dvije teritorijalne jedinice, entitete, federalne jedinice i da razgovaraju o tome da federalno Sarajevo, znači ono što pripada federaciji, kao glavni grad bude distrikt. Šta konkretno znači ta nova formula? Znači, 3 naroda, a 4 teritorijalne jedinice umjesto ove koja je do sada važila Dejtonske. Znači, Republika Srpska u ovom kapacitetu kome ima, teritorijalno u ovome obimu koji obuhvata. Federacija sada sa 2 entiteta koja bi bila, jedan bi pokrivao ono što je nekada bila Herceg Bosna, imao bi sjedište u Mostaru, a ostali dio federacije bi predstavljao entitet koji bi se zvao Bosna ili na neki drugi način kako se onda govore, a imajući u vidu da je Sarajevo nešto što bi trebalo da bude reprezentant svih, ono bi se u federalnom dijelu, gdje su sjedište institucija Bosne i Hercegovine, proglasilo distriktom u formi lokalne zajednice i ne bi imalo svoje participaciju u strukturama vlasti. Dakle, kroz tu organizaciju mi želimo da zadržimo ono što se zove entitetsko glasanje, mi želimo da zadržimo paritet i zadržimo konsenzus na važnim odlukama u Bosni i Hercegovini. I to je sve na kraju krajeva jasno. Ono što je kapitalno u tome svemu i naravno kad razgovarate da morate da i nešto dobijete, nešto morate da pomognete, naprosto je činjenica da smo prvi put konstatovali sljedeće, da je ustavne promjene su vlasništvo lokalnih političkih faktora u Bosni i Hercegovini i da smo saglasni da se one vrše kroz amandmansko djelovanje na postojeći ustav. To znači da je Dejton osnova za, jer ako je ustav sastavni dio Dejtona, znači on je osnova za sve buduće ustavne aranžmane. I drugo važno pitanje koje se zaboravlja, neko namjerno hoće da to zapostavi, to je do sada, upravo ovo što ste vi rekli, do sada je bila praksa. Čak i na potpuno irelevantnim pitanjima bilo je jasno vođstvo međunarodne zajednice na tome u kome je pokušala sve 3 strane i više strana